батюшка хорошого такого хмелівського села. До вас хорошая компанія прийшла. На зямлі разасланы аер, кветкамі і галінкамі бярозы з клёнам упрыгожаныя падворкі і гаспадары, якія ўжо вочы змылілі за некалькі гадзін, пільнуючы, хаця б куста мімо іх хаты не прайшла. Здоровые, богатые, добрые люди не минали вашей хаты, чтоб господинька, як ружа цвіла, да в хозяїна у пошані була. За шчырыя пажаданні здароўя і багацце, дабрабыту і шчасця гэтай хаце смачнае частаванне. Як правильно и чем треба сустракать кусту? Хлебом, солью. Все, что есть, все выкладывать на стол. Чем богаты, тем и рады. Сало тоже пойдет. І так з хаты ў хату, а ўсяго ў вёсцы Хмелева больш за 300 падворкаў, дзе пенсіянеры, немаўляткі і людзі ляжачыя. Чакаюць такіх гасцей паўсюль, крыўдзяцца, як не заходзяць, і вялікі гонар, калі хату не абмінулі. Якщо куст прийшов у двір, то буде багатство, буде урожай, буде здоров'я. На моїй пам'яті не було прецедентів, щоб не пустили у двір. Кожен чоловік з радістю зустрічає нас, кожен чоловік у двір пускає. Хто може подякувати, дякує, хто не може, не за гетим ми ходимо. Абавязковы элемент свята – рытуальны танец тэрніца. Ён выконваецца выключна на свята Троіцы падчас такіх вось абыходаў. У кожным падворку, бо на шчасце долю трэба кожны двор добра вытаптаць. На ролю галоўнай дзеючай асобы выбіраецца куста, самая прыгожая, паспяховая і незамужняя дзяўчына. Яе апранаюць у лісце клёну і водзяць па сяле, раздаючы шчырыя пажаданні аднавяскоўцам. Все тебя видят, что ты такая идешь красивая вся в этих листочках. Я б сам не женився, чому я позже не родився? Да, естественно, это приятно. Катя, или может все-таки пора замуж, детей, семью? Пора. Вот совсем скоро. Уже так что в следующем году корчом я уже не буду, потому что в этом году все. У аснове свята адроджаная традыцыя ваджэння куста на Тройцу, якая ладзілася яшчэ некаторы час таму ў суседняй вёсцы Залуззе. Аднаўляўся абрад па ўспамінах мясцовых бабуль. Запісалі, з дзецьмі развучылі, і вось традыцыя працягвае жыць. І няхай сабе пакуль толькі 4-й год. Тацяна Болтуць, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».